नहयदेसि Kokborok sallo kisa Palailaima tahu जों Palaido तारमाने जों साइमानो जोंनि Kokborokनि तैगै बेसे seriousness बा बेसे important रजागै दं जों साइमानखा ताबो जों Kokborokनि तैजों struggle खालामदों बरंस अनेक समय जों सालायो Kokborok second language ni second language ya Kokborok is the same, Bengali is the same. These two languages should be given equally important. Kita harus reda manugya. Bagi bagi seng, apa nama angma sawo, cini bisingo, seng, apa tu ye, seng guru tomar nai. Even today, apa sujaya ko, kai sidan tu nada ko. बहुत स्क्रिप्ट सुजग नहीं गवर्नमेंट को सिद्धांत करी सिद्धांत करी फना तब सुसुलाई तो बांग्ला बाय but there is no any notification that Kokborok should be written in Bengali script kri anggo saime ko boni bagai university rogo college rogo equal jemu sugnai romansi ko isugo jemu sugnai bangla isugo aglai both language is allowed because there is no decision taken notification khaje ko bani bagai tabok जों obra makha ganai tini Kokborok sanai angte ora kase ullekh khai mosogo tini intellectual group young generation जों mawan sognai tini bisingo kabangma dialect hono dialect আমরা जों डाइलेक्ट सामानो इट्स नो प्रॉब्लम कि जों खाय जमायदन कक देबरना कक रियां काव खाय सालायो नो रंग कॉन्सेप्ट वी कैन कॉल डाइलेक्ट रियां डाइलेक्ट जमायदन डाइलेक्ट रुपनि डाइलेक्ट हाके जों सामानो Kokborok सिबो फॉर एग्जांपल बेंगली सिलेटी डाइलेक्ट नौखला डाइलेक्ट Citakang dialect ke baru different dong. Even baru dialect bu fail lego. Tuning little different. Even Deborma also different. Komalpur and Khwai. When like Sodor dialect Deborma different. This is called dialect. The about is just serious na lego. About si subject in mixing. That means so unity. Jadi mesti hamdan lagi mana? Our hengtung. Very unfortunate. Young generation intellectual group should come off. So Deborma Joma Jabus Pelaya. Only tune Pelayo. Riang